Jame Bantegan. Assalamualaikum Pointan belun Lon memberi salam de belun Kewarih lingkar ke jame tekan Karena salam Nabi kersunan Jarat umat selamat Syarat mulia akan dengan penghula alam Rasul Anbiya. Alhamdulillah puja Tuhan yang puji dalam bagian katanya selalu salam akan dengan penghula alam Rasul Anbiya. Ya. Kenapa tak mengejar pareksa Bungong lenyokang, bungong kembe Bungong mangan pesi, bungong jempang Bungong lenyokang, bungong kaya Harap tak membe bungong dahlia Adik lon hoka Hai pubu di sinan wahai adinda Hoka hoka adik lon hoka Hai pubu di sinan wahai adinda